Ada yang tak ada harakat langsung, ada yang jadi 2 harakat. Nanti kita akan sambung. Kemudian cik macam Kak Zayan kita dekat untuk hari ni. Yang innahu ada waw kecil, ada mat tu. Itu 5 atau 4 atau 5. Betul. Kalau jumpa hamzah auto 45. Ini yang saya kata tadi. Kalau kita baca sambung dia akan jadi 45 harakat. Tapi kalau kita berhenti dekat ha tu mati terus. Inna dia akan jadi mati. Kalau kita tengok ayat 7, contoh ayat 7 kan, li ahlihi inni anastu. Inni tu kalau kita sambung inni anastu ni 4 harakat. Tapi kalau kita berhenti ni tu jadi berapa harakat? 2 je. Sekarang kita baca ini sebab kita nampak tanda mat kan. Tapi kalau berhenti 2 je. Sebab apa jadi 2? Sebab mat tu tak jumpa hamzah pun. Dia sebab dia tak ada. Bila tak jumpa hamzah tak jadilah 45 harakat tu. Dia kena jumpa dulu baru jadi 45 harakat. Sama juga dengan innahu tadi. Bila dia berhenti dia tak jumpa hamzah, tak bacalah panjang tu. Okey. So kena ada sebab dia. Kalau tak ada sebab dia tak berlaku lah 4 ataupun 5 harakat. Jadi pada asalnya dia balik jadi mat asli. Asal dia 2 harakat.